Waswahili husema siku njema huonekana asubuhi. Yani litukorigia nigo likorokana emambya. Negati ya byorokereryo byeritukorigia nakagaso gensakia. Ndizi TV ntumanyete obobisi bweri tukeri bigia. Nakiye kogera to korentera omurubiryo bwensakia. Umirana na inche Job Maangi. Nenche Dorcas Kemoma. Kila litukoria wiki uchakira Jumatatu goika Ijumaa. Uchakira CHINSA 12 goika CHINSA 3 chamambya. Tukumanyina ralialia aire obolito ase amagazeti. Ayagenderete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Nabo igo na yande amange. Wakire bya Job. Wakire bya Dorcas. Na kwereganire imiyomurubiro bwensakia. Dorcas ni yariganire bene asomurubiro bwensakia. Nenche boigo ne yariganire imiyomurubiro bwensakia. Naye yariganire bene toroseri tukoriao. Mwanchomo ligereria AMAYIA CHINSA IKOMI na boko ya bwatia gwetera ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera ase website ya www.ndizitv.net. Rino nyara kobago kwandika kwanyara kobago ko ya bwatia ngwera nanda ase kakitali getambe nyara kobato kusangamo naye hase nchiri ubweke kegima. Felistas Kabendi nero kweneke muna chivi cha mwanili kuchago chira senchira yobo ikira no chinga kitoko batara na amonere Joshua AUTA kweneke muna gochira gwetera se umwana wemanyiri litera ngoro kwa JOSEPHAT AMISI ngo saba tonyara ko batoko sanga amonaye kuru mochakano goikera omwali AMAYIA CHINSA IKOMI asenchera yobwenge kigima nigago chakorwa se county ya Kisii ya somo governor we county eyo Paul Simbarati nareko baga kulia eiranga na chikobaga ko bwate sia sector yobo chenu imeye county eyo asekerenga yo kwenekia buna bamenye be county eyo ya Kisii banyara ko bagwikiraniwa nemero belio a yobo chenu ase chinyagitali chikotoka ase binyero nabo igo ase chi sub county akwana ali tukolia rero magaga yogo siora okobwato kwa mariogo gochia se chinyagitali imeye sub county iye county ya Kisii nigaratibo iganyare ko bagako gokera obo koreri ubuya bwa emerobelio ya kirali tukobanya ko bokorekana ase enyagitali enene ya Kisii teaching and referral. Hizi ni dawa ambazo zinaenda katika hospitali zetu na zahanati zote za kiafya hapa Kisii. Imekuwa kwamba shughuli hii tumekuwa tunakifanya kila baada ya miezi tatu. Kila baada ya miezi tatu quarterly. Kwa hivyo ni shughuli ambayo tunaifanya, dawa zipatikane katika hospitali, lakini pia tumekuwa na changamoto kidogo ambazo tunashughulikia kwa sasa. Kwa hivyo nataka kusema kwamba leo nataka kuangalia dawa hizi zinaenda katika hospitali zile level 4 21 na zile zingine 161 level 2 level 3 hizo kawaida, na level 1 wananchi hawalipi pesa yoyote, wanatibiwa, wanapewa dawa bure. Lakini level 4 na level 5 watu wanalipa kwa sababu ni zile magonjwa ambazo lazima zishughulikiwe kwa hali ya juu na madaktari ambao tunao. Ndio. Ama ile kamati ya maalum ya seneti walipozuru katika eneo hili, labda mpaka saa hii mmeweza kushughulikia zile vitu ambavyo walikuwa na jaribu kuibua, na mpaka saa hii hali koje? Zitapata dawa. Lakini swali umeuliza mambo ya seneti ilikuja hapa. Wakati huo kulikuwa na alitete, kwa sababu walikuwa wameambiwa habari ambazo sio za ukweli, walikuja wakajionea wao wenyewe. Hospitali hii ni hospitali moja wapo kutoka niingie ofisini nimehakikisha kwamba inadumu. Wale ambao walikuwa wanazungusha Senate katika county mzima, wengi wao wengine tumekamata wao
wakiwa wanaiba madawa ya hospitali. Kwa hivyo wale walikuwa wanazunguka wakiweka vitina, wale ndio walikuwa wameiba dawa. Katika kliniki zao zimepatikana kwamba kuna zile dawa ambazo tunapeana. Lakini kwa wakati huu nimehakikisha kwamba nimeweka mikakati kamili. Wiki hii tutafanya ile tunaitwa reshuffle kubwa katika hospitali zetu. Kuna madaktari ambao tutatoa kule sub counties waletwe hapa katika hospitali kubwa. Kuna wale tutatoa hapa tupeleke kule. Omoriki oito Mildred Mumanyi no agete kambia se omoroberio yobo ko bwatukamaliyo ko chias nyagitari AMAYIA County ya Kisii hasekerenga yokwanike ngonyale koba gakotwariganiria oroboti urwa senchira yobo ikrano henga kichirarage CHINSA ose ensa yamone CHINSA isato chiabono botukweme county ya Nyamira nigo abateneneri hati yabo abanyakenyoro ose abanyakerogo ebechichiro gwetania emerongo kianda AMAYIA County ya Nyamira besokirie nakogikeria oboteneri bwe county ya Nyamira isio mugabana Amos Nyalibo askari batebire nigo county eyo yanyareko bagigo chaka umurobuli bwenani ebibanda byo okoneria ase oboya chinga keono byenyere ko bikorusi wa soboteneri bwa bonjoria AMAYIA County eyo bagokwana na Ndizi TV nigo abatereni abo igo banyere ko bagogikeria ase kali batabire inga noko chaka abena goso okoimukirwa gwa ekerengo ekebango gochia asa bonjoria kibagende tokoba bakoruari tuko ase linde bono nigo bagoserere ngati bali gochikoba bakogendera ko bwatoka ebango yabo gochia se oboteneri bwe county eyo ya Nyamira onye bono obisi eyotere chikobaga kwaine kinga nyale kwa yakorosia omoroberio omuya bobo kwaliri bwechichiro AMAYIA County eyo wameongeza 3,000 ya kwanza 1500 wakisema ni ya disaster kwa pande ya moto na hiyo 1500 nyingine wanasema ni ya kucollect uchafu. Atuchaona ni wapi tulikaa na wanabiashara kaunti mzima hasa kwa wenye wako municipality tukaagree ya kwamba wakusanye 1,500 na 1,500 zote kwa chumla zikakuwa 3,000 ili zipate kuingia kwa county. Giza ni kubwa soko la Miruka, tena wamama wakiuza vitu kwa soko, mvua ikinyesha kuna soko inakuwa matobe, wamama wanakanyaga mpaka juu. Drainage hakuna, maji yanapita kwa mali ya wamama, kwa matunda, kabichi na nini vitu yote, wamama wako na shida kubwa. Shedi hakuna kwa hiyo soko. Choo ni moja peke yake. Kwa hivyo tuko na shida chungu zima. Soko ya ng'ombe. Abamenyi kurwase kenyero kia orange kegotoka AMAYIA constituency ya South Mugirango ni gobe sokire na koboria oborai obotoire rubunyare ko babokorekana asoboteneri AMAYIA County ya Kisii bagokwana ni gobagendere ko bakugikeria aneno kongusana na okokonyare ko bagokorekana gati yo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati naboigo omochumbe wa constituency ya South Mugirango Silvana Sosoro asebatabire noko ngusana noko nigo kora chikobo koirania maega amagendro hayo abwene takoba gwikera abamenyi bensa meyo no nabo nigo baburirie okogayana kwa bene konyare ko bagokorokana igati yo mugabana nabo igo omochumbe oyobo ase bayigo banyara ko bakorokana ngaba ko momochia omugabana Paul Simbarati asebatabire nga okorobekana okwanyara ko bagokorekana ase echiro ya nyamache asamatuko amakanyara ko bagagweta nigo kere kiorokerie kebe anagochia segesaku Gusii amarie tanche nkorokwa naftario keto ekene kenyoro kiane asosora kogamba asena imogetenche no mongina nabangina bande nabagaka tokakero soro buno mwana oito ekero bonto konyoranga simbachi chega bugirango usoro ali neborire gotiringo soro abagirango nturanchebo ngangire abangine nabagaka nturancho omwana itatiringwe ekiatara kora chipara igochiraire buna bono maiga twasinyirwe ese togweta itokobogoria barwoire nebitanda gochia nyagitari asebieta Eunice Nyanjoka korubota boy osomo chumbo soro ale mo chumbo soro abaire gagotokorera amaya nande nekera tokorigereria twamanya konyoranga oyo minto Simbarati ngabande bachire baunganire na batindekire sanduki nigo tole no gokumia alieta ngoro kujwa sio magwa korwege tuo wekoro kulianya mali nteno mwenye jo boikanga wote bone gento gyo gokumi to kumeti muna baikanga
gotwanyora jusi gabantu bakumenyoka chipara bata ngosoro kule ngosoro moyale bone twaganyete nga abu mamanyete ngosoro kule ngakipata da molenta tokora matanga yosoro simba nosoro nabarai korugusi osoro dingade national government na simba nigale county government abana baito babwenete gochamo baisaranse badigere ngakiba konyo mugusi tadio konya koramana egento gyo 19 lero twaja gase godi yabo ikanga nabaga tole igoto tata tukikerie gente kegenda roche muno mugusi atebete ngeke bekegenda nyanja Turigererie aliagendete ko bagakorekana kuro chinsemo AMAYIA ya Kenya nene kurase county ya Narok bono nigo ababwatani abo bagendete ko bakomusira obisi y'umugabano we county ya Narok Patrick Ole Ntutu gati yabo abonchoreria se echiro ya Narok banyira ko bagwesokia moegerera umugabana we county yo kubatakana n'umuruburi we Kibasari yo nyarako baga ko bwatoka subwango yakorengana baraboni ko batuguteire ale chingwana echenyere ko bachiko bwatokona gati yabaraya bakoamereria serikali ya Patrick Ole Ntutu asebatebire nigo umuruburi yo bokwena na Kibasari nyarako ba bokorekana sinchira yo bwasyo kuna boigo bali baganeirie anene babwato kugani na buboka banyarako ba bagakonyeka n'umuruburi yo wobwena ni we Kibasari. Wale watoto ambao walipewa basari na kwa sababu wanasiasa wengine wanasema ya kwamba ni scam, hii kitu sio scam. Wale watu ambao wamepewa basari na wale watoto ambao wamesaidika na wamebahatika in such a way that hata tukiwaita na waonekane ya kwamba wako sisi kila dunia wataona ya kwamba ni watoto ambao ni needy, tumesaidia na basari. Hiyo 5 milioni tumepea watu ambao wanastahili kupata hiyo basari. Na ndio tunakuja hapa kuambia Kenya mzima na Narok mzima, Narok town imefurahia kuwa na mheshimiwa Tugusika moteme county ya Kisumu nigo bono abonchoreria ba bagatigati bomochi o Kisumu banyarako bakorobekane mambia ya bona asekeria bagota uno boteneri bomochi yo Kisumu banyareko bogochaka umurori bogotagora ebibanda ebire obagatagati bwa omochi oyo chingaki eche boigo nigo bagikeirie anene oboteneri bwa county yo ya Kisumu asabatebire ngatera nyarako bage koira ebirengererio bya bonchoreria abo igoro yemerobiri ya magendero baganete ko babago chiako korerwa imeya omochi oyo Kisumu na nyarabo nigo moteneri bomochi oyo Kisumu nyarako bagagweso kebere na gotabanga nigo moroberio bogotagurwa kwebibanda ebyo nabo igo kunganyibwa kwa bonchoreria abuhra nyarako bagochikogendera goikariria anene omoroberio obotambe ase omochi oyo Kisumu nyarako bagoikiranibwa. Tunalipa ushuru hapa town 1200 kila mwezi. Akifanya kitu hawezi tuita sisi kama wana tuktuk tukae chini tuongeleshe. Sisi tumekataa. Sisi hatuna nafasi popote ambayo tumepewa na tunaambia governor, tafadhali shuka chini, sikia kilio ya wafanyabiashara hapa Kisumu. Abala Wanga anaangamiza maisha ya watu. Abala Wanga anaangamiza masomo ya watoto wetu. So I'm trying to sensitize them mapema, whether they make noise or not. My position is they must leave. And all the Garissa Lodge areas, that drainage work and sewer line system and those service lane must be finished by end of year December. So we are not changing position. This is a government decision. Eme county ya Gusii nigo abaremi bekemeri kiemese bagigo banyareko baba kwemurungania ko batakana nomoroberio bwoko butora ekerengo sekwerenyanse ekerengo yokugora kwemesi na boigo ekerengo kiemesi yego nyarako bego siegwa ase chief factory a chemesi ime county eyokorengana na barabonigo batebira semia kemenge banyareko bagotegemea anene ekemeri ekikemesi na boigo okoirani wanse gwekerengo gyogo siegwa nigo kora chikobo gosiekerera isikoriga saline na Messi ligenda tokoba likwenda kiwa ime county eyo ya Busia. Tunaona ulepito imepewa tani 750 pekee, lakini imedevelop miwa ambayo inaweza kusiaga tani 2000 kila siku, na hiyo miwa haitaisha. Na tunaomba AFA isifanye upaguzi wakati wa kutoa license na
capacity ya kampuni kusiaga. Kwa hivyo tunaomba Olepito ipewe full capacity ya 1250. Tunaomba AFA itupatie kibali, ipatie West Kenya kibali Olepito ikate miwa kwa wakati wowote ambao itaweza kushaga, ili wakulima wa Busia waweze kunufaika na ulimaji wa miwa. Na hii AFA iwache kuwa na mapendeleo. Sisi watu wa Busia, watu wa Teso, tumewekeza sana kwa ukulima wa miwa. Na sisi ukulima wa miwa ndio tegemeo letu. Na sasa wakati mwingine kampuni zinafungwa ovyo ovyo, kwamba AFA imeamua kwamba kampuni zifungwe, na ili hali tumewekeza miwa mingi, tumelima miwa nyingi na imepitisha hata wakati wa kukata. Na mange togende tokobatu kwariganira kurwa semesa ya ito ya mayo mwancho murigire chinga ki abariki baitu mangana maya bagenda tokoba kwebusura chingongo ao ime na isko ya Gusii kwenekia bunabanyara kwa bako ya sangiria siribo elimo tonyara kwa bato gusanga amonaye kabendi Felistas na ronyara kwa bako kwenekia bunachibicha munelio kichago chira senchira yoboyi kirano chinga ki Joshua AUTA wiganyara kwa bako kwenekia gochera gwetera se umono bimanyirire tena goro kwa JOSEPHAT AMISI nakoganire oborigerio buya wemero bilio himegeta seni Ndizi TV nyoranga ayamana yanda mange komera na murenere Frida Kerubo ensa ayamo ne CHINSA to chebona botuko asokwemanya ayana yanda mange ngagene tokobaga gwateka imena isko yorongorwa Gusii.